e sa o le fionga ele no yesili ele timo mua le wa ai e pare mia ale tato tunu ia le official leo ai ole me tau na fa manino i le bana le o tau sanga o tu nai i pare mia ua mavai atu saya lato wa ia pa sa avea se tasi lato portfolio le official leo o pale bia ele ia fia ni soli ngatu la fono i luma fa masinonga Malian o mo mai le winga tala o ele ia ini dia lato molianga ho ia fa masinonga mai ele tu la i fo i mataria ni unga fa masinonga fa singo ia lato ele pe tatu pale mia le ia ni o le taria se unga fa masinonga molianga fa sol tu la fono fa sanga ia te ia le ngata bena ele ngata lena ale fo ye isi molianga o le si fo case le loma pe an masino fe puali e tau sang fo i mo ka upu o le fale nga ino ta ule nga ino ni ali le o leo sto lu e se tasi o to mali i o no fo mau stadia i o le ling ia na ko case mga molianga o la tai tonunga it's quite appropriate and timely the statement of by the society lawyer ia pe o leo wa mata watu ia pe fo o fa winga se fo enis ma fai tio ia le society lo ia ile tulanga le la to statement ai la o mai ele society lo ia la to statement wala tala no mai se potential conflict of interest Pakai so. Jangan orang itu dekat orang ini kan. Ya, kau